The nonsense must stop. From 1992, you have politics of ideas. Politics of ideas. And your politics of Asantes, Ewes, Yenuanum Sirim, na Yenuanum Timitra, Yenuanum Sirim, for Mutimitra, Nasab your Quasibia, sorry, I want social media. Now Walker, and I Asante Form Pay, I Sirim for some Asante Form Pay Sirim for Samono. Mobile, Sabi on Predia Sakumase, Yasantia him fierce war, Menshia, and him fierce one. Eh? And your Alaba is one. Alaba him for the go. Hey, say down. Alaba him for the go. Eh? Moko ye mosinzongo nenye akwatia line nenye ne nyina ye nuanom nsiremfo ye ne mo na etwi so taso de memeti yi enipa ba kwa manhu ne wiase de ye me ye growing up na me pena asempa ye friend Suli mamprusi ni me hu ba bi o wona me hu se de me si akọhwe no e se ye nyina ye ba na Suli ye me best friend ba no anyini chairman. One of the most loyal people you can find in this country ye nuanom notness. Yanemo na atena besi ne ene sebe omu be hunu nkran mo fa aka bedu nkran na obi atimi trase no adada mo ana Asante form president fu asem because of mo parochial interest. Ana John Mahama na John Mahama Asante form pen asem ye tu John Mahama because na Asante form ye tu John Mahama because we teni ye tu John Mahama because na memwo ne ye tantan. Anya bia o sebe predua so se teni nti ne de pamo no a Akufo Addo wo ba de no odi na chi no fi South Africa oh. Akufo Addo ba de no odi na chi President Akufo ba de no odi na chi no fi South Africa. And in any case, sa MPP NDC nsem hunu no amadi ni krom ha sa politics of tribalism ye play on the emotions of the people. Mufri wa na Asantefo ne Igbefo nka enso mo ba Kumasi a anwonaga ho. Anwonaga ni wo. Asante region anwonaga ni wo. Sebi your voter region he fa na Asante ga wo. Mo nkire ba bi Asante ga wo. Voter region he fa na Asante ga wo. Asantefo ji a ho ne mo tena besi ne ene sebi you do politics a obi pe ni vote na divide and rule tactics nti ye said that Asantefo de o mo mpa Igbefo asem Asantefo mpa Igbefo asem Asantefo de ne Igbefo ko da bai. Hey mam ka sam chiro muti ko ma da bia Asantefo adai asa eri asem baby a bedri 21st century Russia and Ukraine. Baby a bedri China making moves to become the world superpower. Instead of us to do bread and butter issues, ebema Ghana konanim Jimmy sa na youth ni ejimie. Ye mo bi instigate Asantefo mpa Igbefo ma issue. Se mema no na se ye mpa Igbefo asem dia ye beti ase. Eno propaganda. Eja ye no omo ma no ye no omo twiso no omo mpe. Ema issue ye nya ye no omo nyina betwiso. Samu yesi ama mo Igbefo ma na tan Asantefo ma ye no nyina na simuo ye no ba di chempe me ka sama chiro tienie sa azuri enu anum siremfo sebe mprebia se munya aka sika manka ne ne mo na ti kumase me ko jirapa me ko duru musa no okatwi me ko duru jirapa musa no okatwi ya ne mo na ti komu a wo bia ntamo mom ye nya tribalism sam na ye yie Asante ni anwona ye ba ko efrititi ye ne mo ankoda eti ne wa anwona kotoko tienie won Asante ni anwona history a and your Asante kotoko. The only person abako se musebi on prebiasa obetimi aka otumfo asem e wo badwam no amfare ho e ye nzema kotoko. If the sata mu asebi o de nchira hene wonya ye wone eye Asantefo wo hye wo mo so ye ko eye feyi asentokwa ye ko wini ye ne de nchirafo ye ko wini ye konfa no kyehye da ka kire ye se mayemfo obi anya akoa enti ne obekọ mosi hene wo ho alaba hene wo ho hausa fo hene wo ho egbe hene wo ho ye du obi aya hene e de asem a ana mu ya so kwa de dukro mu de asem NDC de asem NDC for de asem a mo place a tribal game ya na Asantefo anya ye tribe aye yie untwa so Sadi ye nuanom nkanfo sebi preduasa ye nuanom nkanfo wo hina wote adwa so sesi a wo ye gama nche eyifa na onyini nye kumase na onyini nya santimem no try ni cleaning company nye kumase na wo eti ye den na ye ye gi ahoho ye den na ye ne mutena firi mire tenten mutimi tena wo amenkrofo de mo adwene di agro nunu mo ana Asantefo ye tribalistic ana Asantefo aka e de asemu a John Mahama na mo ye Asantefo ye tribalistic da bia wo ne otumfo wo mo di agro ko be ni Asante yin fi ho John Mahama ho no da
ya ba twa ba bia mom ya so nkwa didi enwene ye ho Easter se mrante no mabawa mo be focus on eye nyoma e de eye mpuntro be bremo enanu ya otumfo ayi osetutu ekọ eye hogbachuchu ne fe ene na kono anaye ne fe ne na akono a eye ne fe ne na akono eye ya said your politics can kind no amodi aba no a Easter say mo be debate ideas mo debate ideas na ne ma kan kan no mahunu ana mo ye no mo lucky ideas and there you play on the tribal sentiment of the people so you can get something instead of us to discuss bread and butter issues and the way you're tribalistic and the way you're munya jimie no na ye mutie ha na nyansa wo yesi mo awokumase mudi ye ho agorosa mudi asantefo ho agorosa di asantefo atem ana asantefo ye nkurasefo na asantefo ho border ana asantefo Chrome has said there is no one single day you will see say Asantinibia Mountain platform or the other tribes atem da ni nyina chemo so mo ye tribalistic be ya Krono ayetimu ye ni mu nyina na etwiso Jo Ashama menua no champion for Seni Adams o ye serem ni menua pa no menene enso na ye ka kire sa asantefo mpe wase no age adi What is that? It's maybe I do know any pair journey the betting as a people. You guys won't think, you won't give us ideas. I'm ranting about where some focus more energy on how to make sure that this nation will move forward. Say adaya obi shi kejetia edi no shi kejetia o shi kejetia enti nipa no a wo ton nioma na ni sika wo mu bebre no wo be hye nioma ni because jo ma ama ne see no what kind of logic what kind of thinking is this ede na moye mo no ana obi antimi kan no kora nkyere mo time mo kofa mo ba kumase a mo siri kumasefo na kumasefo ye nkurasefo ne yedi odwan be komo sabe o mpraduasa ye na nanu mu hunu Eland supermarket na bia mo kora mo hunu mo What? Mummy asun kwadi di side de no ayi kroma mo hey mummy asun kwadi di. But you see MPP nyambe twa mo kasa ya je ekufo mo nna na se. Ene sa asantefo mo wo eyepo. Wo mutimi kan ya akoka se otumfo se otumfo bi obetwa mu e kan se so no ye santen ni wo krom ha ya ene obi e no ye santen ni obetimi abedi president no aboro ne so da. This is tribal game. Satan kakre samuamo legon kakre samuamo kokko bisa omo. Omo share that printed document be say there was a certain governor I will no boss antiphobia says antiphone to me mfra konyanda and if I go see him my yesadie we ya against Asantes for so long adai because politics na ye and politics of ideas, politics of nonsense, politics of tribal sentiment, instigations. And I pay your mama said because we tell you pay your mama said Akufo no adabi am sorry am Canada pa okrom na Akufo say bo free sande ma ho anzu yetimi kan obi pene hey come on stop munya san kwasesem na modi bikoma come on stop it. Politics of tribalism has no place in 21st century. It is all about ideas. Yen nyina yedi hu fo bi mum yenya nkwase asem ni die me dey Okatakyie Afrifa Mensa makawi